Шул ер Адаланове тада хорушсырлығы бірге республикан транспорт министерствен коллегин алылар венжегалашреш. Она Чуваш республикин бұштығы Олег Николаев ерте бұйча. Ларура шул бағалық не үстересі бірге тада халыға туртараган транспорт пашығынны ұйдуда врагалашреш. Игибинде шеремеке шулда шулдер фонча перемушхот сагар миллиард теңгерен иртне. Шулдер отрасли хойымне лартна телевизине пурнышлана. Наци проект чебеде патшалық программе беде онышлы дұрышна. Кожалда алу салармадевме. Эшлемелину май. Игибинде шеремвише шулда икшер сагрун загр чухрым торша шул кепрен юзамалла. Тада вуншиде чухрым шура шенерен зармалла. Хороштыр тада баха шулсем наци проект чебе ишсем малала тызылаща. Шакнавали кужул 2 миллиард ытла тенге уйырда. Ларура валдай карапсем терле региона ишме пушланы, Шубашкарда аэропорда юзаза шенедес өш малала быны биргеде калашреш. Шене Шубашкарданы Шубашкара шидесі чырмавлырах. Шак шипменліхе петерес себе де тимлемелі болайд. Ага уехенче Чуваш республикин патшалық пірліхе перевозчиге ишлемеді дынайд. Шулдалық вишленечен шене Шубашкарба Шубашкар хулызем хушинче иге троллейбус маршрутчы худаямалла. Чуваш республикин хыснын укшиденгебе ширым бір шене троллейбус туянеш. Азыны телевизен вали ул чыраллы 1 миллион тенге укша тенге уйырна. Хускатна шивич уйдузен подемледеве малашлыхра Чуваш енре пурнаганзине савындарадех. Теря канашлава вышленемай Республика Ердеже Олег Николаев. Республика Каларым вали Мария Шагарова, Татьяна Молокова, Сергей Емельянов.